Assalamu alaikum wa rahmatullah. So manyeme. Na beni nyete me kumenyale ake be fi one afi to moke jamande nje social media ni bi ne ke jemfo ne no. Nke face status na ke nyete me pi nyena. Eja ke ngbelegbe bi ke han gbe ni ba social media ke ngbelegbe especially Facebook and TikTok very destructive. Okay venji okay jomfo ne no. O mande ni je ke jeno. Shafi to mo ke na kan mande egbe ke no ni imbonu ake shin touch all etin nyeme kumenke nyenu ekumeko picture send ni na ke mo ejeteshine je ni na gbe ni na ke le moniji ake page Facebook page gbe send mi ni mo dromo na ho nyeme ekumo ni nu oga mo ni ke send mi first like nu gon wa she na ke mo nche ngbe nu ake mo nche ngbe ni ejemi shile ni le ni mo you up the nu issue poten wale ani mo ko chon lench na ebi mi ake shin dem ashi machine elo ninkenele o se mi nyeme kumo ni nu oga ni gameji ame atino ma meke tato de ten ameke send me ameke video send me ni abotuye mo ke mini hewo ni nyeme kume teshine wo ke no na me fio eja agbe o ene hewo eto jemo esu no yaka ka jemo kenke yaka jemo ni je na ejemi pe se je ken we ku fin oni babu fin tu no ni pe ni iweji nyem no ku meke je Nigeria ganyo ko ni ya na Nigeria ni wi akeshi mene se na mo ku be na ba jele because yue moji na yue ni le sane ni mene le hu ne babu te le hu mini to na de call yen chinemi le mini ni wi akeshi money wi one beni sanjin ejinsin ele no ni ji Islam pa on ba ke bon solimu ewo le ne ken je leji money ewo ke ba fi shino ni min to ma kenye nu eji nyenu ona be no yale na kanson kan mo ko patabu onulo be no yale na kanson kan mo ko patabu o fe on ba patabu e lakabu shole be ni e ba yale ona ke keto e akomogoma akejo enu ncho aloje na kan woje nu wo ba je ko be no wa fi de nko le me olebe ni ta hu be na atwata dan ha amachon be ni e ba yale ona ke meni wo ba call aka meji me na me holo se because ocho amegbe no ocho amegba meje ko na ba deny ocho amegbe ni o kenje ona ke wo hu although ni wo nwoje teshin mi no shije jemo wa kase jemo le tafla cha ke for fin ahun bopo wi ake shin impejo mpa jemo onu nsulo impe shi omo pa aju onu o kan he no to o wi to mokoni o to o wi dwem ona nko edwem aken he na ke ba wi onu nshi eji onwa yo wi mo mi omo aju onu organization yo poten jibo nkun onu nshi niji ake kula ton tuse ni teshin yo kron jibo nkun ko ba le ake sha short we ye pan shimomi ka gune mo jemomi na shimoko pan keni a jemoko onu nshi impe shi omo pan ye na ejo omo shi ye pan shimomi e bomo na shi obo pan ba nu o jemo yemi onu nshi shi wa nu sanji ni ba double yemi onu mi nshi o wone ken wo ekule akefo wo langbo shinunu wa kase ni wonchu he ni bia ne kulu se ni wota bia ne no eni le kulu ni bonu nshi gbese ni wota bia ne ni le gbani onu nshi wo bini wo ba ne ke ona ke bini oje ne wekume me no oje le amele amame ejeme ake video ha be na mfa na ko afi gbe na ko achono le ni je mi nke ba ha mi no je mi ko akeshi ken he sane de nje je he sane ya dini gbe fan bonu nshi wo bini wo ba le ji jemo no je aka ni ke to
e atiti amane akajo enu ncho boy wokeba ke onu ncho me ni bie kome ni kwa wa mo na nu woke because ona wo no wote me no na wo mi tun no nu yi no na ekole boy saje kome no wie de nche amali e fire mi bonu nshi amali e fire mi agba abos ona next time come ntwumo kwa bo na me twumo ko ni mi ni ehie kashi moko ni na achi moko ni ele no na ete no bonu nshi mi no nu yi wona wallahi billahi la ilaha illa huwa ya no kwale ni drama ihe anokwale ni drama ko ganju jigwe ni yo no nshi ona ka ojewa na eko ona ka na ka shi o kan he no ya be no ya le na kan no shi kan wa sumo in download Facebook ke TikTok e back eko onu nshi be no ya le na kan no ka pa ni ke ogbama nke ba gba onu nchome ma inna nyungbo ona nyete me kwekule nyele sho na mi no ni nkpasa je ngme na ebu ekpa ko ba almost 20 years and mi na yin ebu ekpa ko ba bonu nshi ni kwasa na obi akete atwata akete bona fi no le he ni obaji ona ke ojewa na eku ke na akeshi channel eku ke ni maso mimba back to ni ne ni ma fe no gba mi gba onu nchome ni ke gba me wono jeje mo ni shi abaka me anokwale ni drama ni yo ko no ogan ba nu shishi ni nke drama be drama eshiji ni na gbe boni akaba asha boni sana akesha because me pi na me bo video se ni fi ha me to ye me pi am bi bo akeshi ngbeji he ni nja me because bo le no ni jije mo ke no ni sane na ahie ene no ni iyo no bo le no ni ji ole be na achole po ole gbe na akechole bonu yishi si inja komoko onu bi ni nchonji ta fla che bo no taje ne ken ka akeshi eso nchope ma okwe efe to mo pen no nchope ma no ona ni wie nje ko gbe ko akwo yan hwe wa na ken na kan ni so na mi ife na kan menke mo eni ekele je mo eni ni ka nke mo eni nkole ko na bo me no ke hie me ni onu nchome aye kome ye mi ona me nchu ani machine agba ya blochi because me kwen suspect am aka win na me shele ya bi e fa ona me tablochi agba me nchu eneki na pedwe mu ona ke kwen ona ke ofe ojewane ye be no wie me kuma ni ne tatole ten papa me ke be na me gbosan di ona amete me kuma hu am me wo ka me fe ka ma me hinhia kuma mi wo hin chu kuma mi tatole ten hall kuma mi wo hinhia nka me hinhia aga me anyem bibi ona ni bibi oji mi ni ye hia npa ni bi pishi o le nu na ka me ma mi bagana ke no ni be ni no mi na etu na ekegbo bonu nshi ona ke na emefe no nke wallahi ona mi no na shimi ye no na ye eno na mi ye shimi ye no na ye ona mi ye wallahi ya no kwali ni drama ile amete me ko me ni tato ta me ngame jiame na me amedra ni no me ngame jiame ame ngame we ku me bana ba jiame na ke tochin sike ni biti ni gbaladwa ile amete me ko na ma wo me ko ma bi ho dani ho ba je po na me teje mo ni gbe kan bi agbo no wa ke so ame mam yelimi ko keme ka ye no keme ya wallahi ya no college ni drama o befe ko je wan na eko ni makobo ake to ni oba titi amani nke ba to nu nchome bonu ishi na agbe ne hwe na agbe hwe nu aga ke onu nchome ame akotu wallahi nyumwe ha na ame ashe nyekole mi munyu monto etonje ne ke jo mi ka me tie na bebi ame lawyer ke sha ka me ke fact ke exhibit se ame lawyer ne ame bi la ke shi lawyer mi na cho le counter claim kwe nanta mboko oni na etwe mboko oni na me o video se etwe poten o mi twapo ma bi bo akesho mini ji no ni na agba no ona shinye teme kume heti kenye ewo mi nke me no yin amesa akeshi wallahi je no osuma mesa na ko nu ntome no aha je no osuma because e go osuma mesa no na no ni ba je po e ko e bode ncho bo ba ti na mlan shi osuma mesa no le o ye heti ko poten ke ablos di ke bona o to ne ke gbene no bona fi no ke ken bi ni yo twi mi ti ja ke no pote o fight am ekun because bona na fi be na jense bona nje ngmebo yo
bena jene menshi 2005 2006 2007 ne mbeboyo kemba 2008 mbeboyo onunshi o wenke boyego mino na mie wallahi ya no kwale ni drama nya no kwale ni drama nko nke drama ona ke feel no ni ngme here ni ne tato le ten isho ni ye emenu tato le ten kopo kome hambo ke nyumwe kan ni nyumwa no chano court on nye ke nyen ya nyumwa nya hye chinke ke fe abi lawyer ke shin ame bia me lawyer ka me lina to le counter claim lo bia na je ni ko bawa nyumwe kan ni no ni nye fe nye fi nyumwe kan ni nye fose kenye fose be yaka gbeme jinye kenye fo no ni mi nye hie se be yaka gbeme jinye nyumwe kan ni nye fose so manyeme assalamu alaikum wa rahmatullah